هیچ خیلی برادر خواندم سرای خش به هولتوی خش به هولتو قرار داریم در ایروپورت دامادید همراه حاجیان انشالله روان میکنیم به خانه خدا. در همه جا دوستان عزیز شتگیم انشالله حاضر ساعت 12 پرواز دارن. میتونه بدیل کرد اثر بلند زنگ زنه گپ زنه. اکا نمره را نویس. اول می نویسی که رقم برای حج عمره، بعد نمره نویس پرابیل مون، بعد نمره نویس. اینجا من ذکر پیچ کنم. علیکم السلام و رحمت الله تعالی و برکاته. چخیلی برادر خواندم نازی تینجی. علیکم السلام و رحمت الله. سفر به خانه خدا. بله بله. در روی اکران بر بزنی بچه‌ها لایک شوه یا چق چق چوک چق کنیم. بله در چیم ایروپورت دامادید پرواز میکنیم و خانه خدا، یعنی حاجی را روان کنیم گسل کردنیم. کی اومد؟ آدمای نو اومدن ریفورما شدی. اونو بسه کرد. سلامت باشه. رقمات نویس التماس. رقم همون 93 93 اگه اگر مرگ مرده باشه برادرها همون 93 93 کارخونه زنگ زنی و گم شدگی اصلش. ولی پول نداد کجا میره؟ پول نداده کجا میره؟ پلیسی کدوم خرج دار می هم خرزار بسیار این که نمیدونم کدوم شی. از قزاقستان نمیدونم. آخه شما در افیریمون درمده شما چی نوشته شده به من؟ آخه علیکم السلام و رحمت الله. خوب هستید اینجا برادر خان؟ بله بله در چیم ایروپورت دامادید کدومیت که حج رفتنی. ای ریسکای شف این همی سیهمی چسلا با پروازه $1200 $1400 با ارسی 116,000 136,000 134,000 میشه 38 میشه دلار، یعنی با دلار بلند پس نگاه میکنن. این دکتر فیروز میگه فیرمای زمزم عمره خطی زمزم مارکت خطی باشی باشی خدا خیرته. کی فریدون برادر جون من همین جنبه تشریف برادر در یادم هستی چی کردم من امروز ساعت 12 رسیدم برادر خدیو شهر. امروز ساعت 12 رسیدم. خب فهمیدم کی فریدون جون من نورستم لکه پگه قطعی نوبت شما میشه دوست عزیز. خب فهمیدم فریدون نویسم مدیریت رو موندم. نگاه کنید دوستان عزیز ما کنی کیا گفتیم ای برادر بیا اینم منم خدا و شما همین کانال من بدروی که من کیا ویدیو کردم خدا ویدیو زدم هر یه تهمت میکنن من میخیزم همه چیکار میکنم خدمت بیگناه هم اثبات میکنم میرم برام. بله برادر نمره ماشین هست کدوم اینمی تاجیکستان رفتنی باز اینم نمره رو میمونم زنگ بزنی فقط رفتم اینا همین مترو لوبلینو هم نمره اکراملین بیاردم در اکران نشون میدم بچه‌ها کدوم شهر دوشنبه رفتنی پاگا ماشین میره ای مترو لوبلینو ماشین کامفور بمبا باز من نشون میدم برادر. میشه برادر این هم ماشین دیده کدوم دوشنبه میره اینا دیده نمره رو اینا دان می ماشین تنجاک باز اسکرین شات که زنگ زدن سگرادور قطعی شخ اینا نمره واتساپ داره هم روسی هم تاجیکی زنگ بزنی پاگا میره راست چیکار میکنی ترکستان کی آدینه جمال الدین این همین نمره قطعی زنگ بزن 77 88 اگه پرابلم داشته ان شاء الله ما را میگه اما اهمیت نمیتیم برادر کدوم تاجیکستان رفتنی همین نمره قطعی زنگ بزنی زنگش بزنی برادر نمیدونم زنگ شما بزنی حاضر چخ نبگو با ای کانال بابا جان گرفتیم. خوب انا که ما چی گفتنی بدیم با کدومیت حج رفتنی در همین
бародаро ҳозир ман нишон додам ҳамун номра охи. ҳаҷи умра сафар ба хонаи худо. Сафар ба хонаи худо бародаро. пули опели 15,000 мегӯй. Бубахшиш. Не метима дӯсти худо. Метима нав омадем иншаллоҳ. Али Самад пули 15,000 мегӯй. ҳо мӯи сар бурмад бародаро аз ина мӯи сар алҳамдулилло бурмад. 2 моҳ дигар 2 моҳ баъд дигар полни пур мешавад. 2 моҳ баъд дигар. Мега нур намонда дар нур. Хай чикор кунем? Нурам худо метиҳад, нурам худо мегирад. Мо чикор кунем? Брат бобоҷон дар кадом номер занг занем илтимос брат. Одинеев Ҷамолиддин. ҳозир нишон дода будам охи. Камак эфир ақиб кӯ мебиниш. Хуб. Ина ик нависа мегӯяд нура чикор мекунед шумо партор. Рост мегӯяд. Шумо ҳам мерин ҳаҷ не бародаро мо гусел мекунем ба ҳаҷ ба хонаи худо модаро падаро ширкати Замзам мераванд рақамош топон ресага. Масъалаи склади сабур. Аку гапи сахт назанем бораи ҳаҷ рӯй кардастем баъд хуб намешавад. Блогерое ки иқа фитна дохтан аз рӯи ин шахсое ки шумо бишносед шу ки иқа фитна дохтан 180 нафара у рӯз омад русски община ФСБ ФМС ҳама задан дурмадан шикастан типит кардан ҳамаро бурдан маҳкам кардан хай кадмоиш ҳуҷҷат доштан обратно ҳуйшу карастиян оли 40 чанд нафари дигар растай ана ака ҳаму блогерое ки ака видеошапа карде вақте ки ман мегӯям айдиси блогеро ҳечи намеяд барои ки бисёрш хабиё гапи зиёдӣ назанем хунаи худо рӯи кастан гапҳои қабеҳ мезанам ин ака ҳам блогеро ё ки ҳам юлишто шабгӯ биёян ки буран ака ҳам занакора ҳуй кунанд уҷа як ҷое буд ки ола ака куношро сфед карда содиян мегӯянд ки шумо ита гуфте ута гуфте шуми хара шумо дохте бо тоҷикои худмо бурдан видеоҳоро дар русски община поделиться кардан нишон додан омадан склада қабилан иқа сол мо реклама мекардем ҳеҷ гап набуд иқа рӯз ҳеҷ гап набуд зиёдтияй тамом ҳозир дӯстон ман касумчара пушумо ина ширкати замзами мо замзам умра намепуши ту напушум хуб дӯстон ана ку хулоса аз ин ки 4 та бадбахт ай берун омада дар ин ҷанг ҷанҷол кардан ошиқӣ кардан чикор кардан накардан бурмадан рафтан бадбахтӣ кардан ина аку буран ҳаму ку ина ғамхоро як бор пушти ҳам дари адил бире як бор падачкаш куне хироб шуд ба ҳамн хотир фаҳмиде бародаро хуб худо ҳидоятон кунад мега ки несте ягон силтобхона бурем бародаро хонаи худо мардума тавсия дода истодам биё ҳамин рӯз гапи безем нагӯм ба худо охи дига ӯ аюба юлиста см шаид дига бо намедона кун шуд хел дамо байни мардум тоза кунанд оли видеоҳо айдарини ҳаму бигем чӣ мегӯям маҳкамхона мебироянд нисбати см шарифов нисбати аюб юрист нисбати бародари тоҷик ки чӣ қадар шуми хадохте ина омадан мардума маҳкам кардан ин ака биё ки моро бироре оли видеоҳошо мепартон ба тамошо кунӣ ака дига намедонам кун шуд сфед кунанд ман ти гапзан оли ба сёмка кунам ба мера гап мезанам не бети мо ба 7 пушту кор надорем ака биши ака биши ба хулоса аз ин ки чӣ бародаро дига намедонам чӣ хел тоза кунам гуфта бобоҷон медонам ки бобоҷон информатсия додам ки бобоҷон видеоро мебирора дига намедонам чӣ хел тоза кунам мегӯям бобоҷон фурӯхт
ана ки хутуна юлиш пулиш мегире кубра як мардам озод кне мардам ҳама маҳкам мардам ҳама зиндон мардам ҳама бурдан айдарни ҳамҷа рас кардан барои гуҷа ки шахсҳои беҳуҷат кор мекарданд шахсҳое ки депортатсия видбарени шахсҳое ки ҳамаи ҳамёра яъне ки лавз суҳбат карда тониста буданд мардама соҳиби ҷой кор карда буданд нон меёфтанд ай рӯи видеои шапаки қанчиқиёра бадем нашаванд айце қанчиқиёра ина хестан ҳамуҷара маҳкам карданд ина бигири яку иқа мардум дар ба дар ку ҳамун занакҳоро як таша шумо соҳиби ҷой кортини як таша хуб як таша. Ассалому алайкум ҳоҷи хуби тенҷи омӯзиши ютуб боши бародарҷон инаку як таша шумо соҳиби ҷой кортини ҳамун занакҳо инаку ҳамун қазанак оли видеоҳо мебироянд ака анака видео шапаки бобоҷон сар мешавад ба мебине ки айдарни уҷа ман гуфтам ки бас кине видео накине ай бас ҳар як ҷое ки шумӣ хашид интереси мардум меша мега бе камҷа чӣ гап аст рафтан ки ҳама беҳуҷат ҳамаи беҳуҷатҳоро гирифта бурдан инаку бибин ба ҳамун хотир анаку ку ҳамое ки муроҷиат карда ҳамун шахсое ки шумиха дохтанд чӣ занакош буданд чӣ мардакош буданд чӣ блогерош буданд ягон зоти вай дар уҷа кор накарда истодай ягон зоташ кор накарда истодай чӣ кор кардан шумихара дохтанд ин айрӯи ваёра омад русски община фсб пмс милисҳо қабидан ҳамара латта кӯб кара шикаста бурда маҳкам кардан кадмеш ҳуҷҷат доштанд штраф карда обратно омада кор кара истодиянд беҳуҷҷатош депортатсия нанаку буги фаҳмиди бародаро ку ҳамон одамое ки видео карди ба юлишта партофте ба исус парти ва лаласкаре ай ҳамун занакҳои модарое ки гирия караистон оли видеоша мепартом гирия караистодиянд муроҷиат ба ҷаноб караистанд муроҷиат ба ҳукумат караистанд айрӯи ҳамин блогерои қанчоқ анаку кубре шумо як таша соҳиби ҷой кор кунед як таша агар шумо ҳамун шумиха намедохте ҳар султохона қавр бало ин коро намешиданд хуб худованд ҳамаи моро барои рост ҳидоят кунад бародари азиз ина ширкати замзам бародарои мо яъне ки бигем амри маъруф кардаистанд роҳнамоӣ ба хонаи худо мо дар чем дар дамадид ҳозир хуб бародаро касе ки душно мекуне рӯзи қиёмат кататон суҳбат мекунам ман шуморо надида истодам аммо аллоҳи ман дида истодай малоикаи дасти чапу рости хитон е бадбахтон навишта истодиям ту гуноҳотонам савоботонам рӯзи қиёмат суҳбат мекунам иншоалло ман аз ҳар як каштари ҳар як кадоми шумо иншоалло мехоҳам паро надорам хуб дӯстон анаку навбати бобоҷон шид ман зора кардам илтимос кардам бачаҳо ай бас накне агар ман гунаҳгор бошам сайҷалокай сайҷалолай вай гунаҳгор боша меравам пеш қонун аст мақсад чӣ мегӯянд мақому аст консулияи посолствои ҷавоб метиҳанд накне видеошапак бас кне мардум кор кардаистиянд уҷа занои дастоини қатъи набероҳошо хелеш кор менакунанд қатъи бачаҳову зану фарзандшо кор мекунанд дар рӯи экраношо қанчиқ барӣ навистанд силтавхона агар хоҳар ятат кор мекард иш хеле наменависӣ мебахшӣ ман пушти ягон чана гирифтам задагим сабур шам сайҷалок шам аваҷалок шам не ки ман медонам ки модаро кор карда истодиям хуб анаку бурдан маҳкам кардан печондан ҳамаро ҷазирабод кардан анаку буре яттай ҳамун занакҳоро буроре аз якта як порс ош барш эй юлишти ахмақ як порс ош бар як занак ҳамун дар ниҳамҷа рабти минат намекунем се рӯзшид ҳамунҷа хӯрок рафтаисте инаку буре як касе якта контейнер ош битӣ хуб сайҷалола ки мебирора чӣ ном дора инҷа ягон чизе ба ҷои набуд мо вақт додем ҳаракат кардем сайҷалола ки мебирора лангарӣ албатта мебирора морам ҳақиқата гуфтем морам ҳамин аслан бигирем сайҷалол мега ки агар ман задам ман гуноҳ кардам мақомотаи ҳукуматаи бранда ном нависам блогер кемда блогер ачёд метив ай задагии блогера аммо раст мардум талаб дорам лангарӣ мегирам мебирораш набуда догистон буда астрахонда омада бояд ҳам вохӯрда бошанд қати лангарӣ бояд во бихӯрам бародаро хуб сабр кунӣ ҳамаша мебирорам фаҳмидӣ ҳамаша мебирорам бародар ҳеҷ ташвиш нашед ана ба ҳам хотир ака дига ҳозир намедонанд чӣ хел куношро тоза кунанд баъд ҳозир видео кардиям ки бобоҷон фурӯх бобоҷон хел кард яъне ки бобоҷон чӣ кор кард
мардума буруфурух не бобоҷон аз аввал то охира курси буда уҷа чӣ гап аст чизҳое валлоҳе мардам ман медонам чизҳое ки аз ҳамин хоҳарое ки гирьяву нола кардан ҳамин чуна дар ютуб реклама кардан чизҳое ман дидиму шунидиму голосовоишу короишу ки ман шунидим паноҳ бар худо агар ман гав мезадам чӣ мешид номи модари тоҷик зани тоҷик бо чикор мекард паст мешид ба ҳамун хотир чикор кардан ман хаб кардам то ҳозира анак дина пари шав омадан задан шикастан ҳамара бурдан 200 чанд нафару 400 чанд нафара бурдан дар автобусо маҳкам кардан ҳамара маҳкам кардан баъд ҳуҷҷатдороша ҳуй кардан аммо беҳуҷҷатош ҳозир дар ҳамҷа чикор кардиян ён бошанд вой ба ҳолту шахсое ки фитна дохте анаки видеоҳо мебироянд нисбати шумо ки қанчхо хесте силтавхона қаврхона ҳам хеле хуб парвардигоҳ ҳама моро ба рости ҳидоят кунад накне итари корхонаҳое ки беҳуҷҷат қабул мекунанд хела бисёра ман лично медонам хела бисёра накне уҷа як ҷанҷол шид бояд ҳамун ки одами ҷинояткор биравхадш пеши қонун ҷавоб бидиҳад фаҳмида суди хуб дӯстони азиз кадмед ки ҳаҷи умра раҳке метуне иншоалло ба дири пир инам рақамо дар поён закрепит караге сеюми числа парвозай $1200 $1400 инҷози мо иншоалло ҳаҷи умра мардумаро кирасодем хуб ҳаҷи умра ин мардума ёзи иншоалло иҷа амри маъруф мекунанд маҷлис мекунанд роҳнамоӣ чӣ хел парвоз кардан ко чӣ хел ҳамаша иншоалло мардум шуморо мефаҳмонанд просто уҷа модаро бисёра ман ай пеш нишон дада кунам не ман ҳаҷ намерам гусел мекунем мо ҳар моҳа ҳами ҳар рӯза инами ширкати замзама чикор мекунем ширката реклама мекунем рақамош 915 442 1673 бародаро ин ҳами 30 числа бо парвоза ин ҳамз 15 ҳамай имрӯз бо 15 мешавад 13 мешавад 14 парвоз мешавад бо ахири моҳ хуб бародаро ширкати замзам москва мебара инами аэропорт амадед дар як моҳ дрес дора бародаро барои чи ҳама вақт ширкати замзам $100 یا $150 ای دیگه شرکت‌ها قیمته برای که گسنیس‌های ما автобус نمیره گسنیس اگر کدوم همین گسنیس اینفینیت یا کدوم دیده باشه برای توالت سه دم حرام که میشه همه بالاتر این همون جهت درون 6 минута 7 минута ها که گسنیس 7 минута 6 минута با ها ای همون ای پیش حرام ای توالت دو هم جره همین قدر است парвардигоҳ ҳама моро барои рост ҳидоят кунад мо тоҷикем бародаро олиам сари маҳал аст ҳамин хеле ширкатҳо бисёранд ҳамин хеле ҷойҳое ки беҳуҷҷат модарони мисол мегем ина ман кор мекунам патент документ надорам депортатсиям кардам тоҷикистон бурам мақсад кор худат медони ки маош камай намешавад маҷбуранд ки бестанд ҳамин намуд одамҳоро мо реклама мекардем бародаро беҳуҷҷат бигире биёӣ кор мекунанд бечора ахир 5 сол 6 сол дар ҳамҷа кор мекарданд аммо аз дистай видеоҳои қанчиқишона ай дистай видеоҳои қанчиқишона ина дурмад вақте ки ӯ адилора хай ӯ мақсад қатишон суҳбат карда а вақте ки болоҳо курси мешаванд мечиқан адил падила мегиранд роиту мекунанд мераванд ҳозир инака 5 рӯз чи дар ҳамун адил маҳкаманд як 45 ё 50 нафар ай ҳамун дарни склад маҳкаманд 45-50 нафар маҳкаманд ҳамаёра ҳамин қанчиқҳое видео кардан ё подписчикоеш ки дастгиришу мекунам ман ҳамин дастгиришу накунед бахилӣ намекунам як касе як порс ош баред як бор як порс ош баред ба ҳамин хотир ман гапи зиёдтӣ намегӯям ҳозир ана итакара барое ки дига намедонанд чӣ хел куншуно тоза кунанд лаба говорит не снимайте я не буду снимать адели литкарино да چه میگوید؟ شما باید نمیاد در افیر هر باشو کفتور کیسان که ما کور نیست مادن اوزر
که ما گفتیم گذاشتیم ان شاء الله که یک بار دیگه با تشکیل میکنیم ان شاء الله صحبت میکنم. الان کار اختنشون اما جبزم اختنشون السلام علیکم برادران. همش گفتم با برگم فهمش و با بلاگریش میفهمونم داشتم. سلام علیکم. هیچ گیرون کی شرکت زمدان در مسئله مبلغ شما در یک حالت جواب میدهد. اگر صدا نکنه یک نامه سیاه داشته باشه در PSVJ یا در شما را از اینجا میگردونن مکه و مدینه میگردونن مخمانشون در اون حالت در شما را بر نمیگردن. صدا نکنه و از نام شما را در اوزی حاجی نه یک مامین یکی نمای چی نداره از یک حاجی پاسپورت داشته وای من کرده میشوه اگر در این تو روی کرده میشوه اگر گرجانی روسیه باشه روسیه رو کرده میشوه اما همه رسول از جای بخواه پاسپورتتون التماس همینجا گرفته در مکه و مدینه اومده و مدینه میرسید اومده در سنبوت میگه پاسپورتتون نمیگیرن فقط ویزا التماس شرکت‌های هست یارو برادر اهل اسلام کدام میتونن دفتر در کل که هست این ما سر دفترم برادر باید گوش نکنید شما را این ماسکا در کار میکنم اما با وقت زمانی خودش شرکت خودش کام میده که دفتر در کار ما همان فقط یا فلان ساعت بینه که فلان تو فلان این سایت بابا جون است این سایت ما دفترم اوه نه برادر مگه برادر در حق چند با غریبا دعا کنیم بهترین سخن کیسه ما پرامورم که آیتاری بابا جون بابا جون تلفنش همه جواب تو مرد نیست چیزی گفته زمان اگر فیش خوبی تنجی سلامتی خوبه کامینه من اشنا الحمدلله شکرانه خدا نشناختم برادر خوبیم الحمدلله همه کسا خوش اومدین برادر لایک فراموش نکنین پادپیسات کنین برادر اینه دام نیست حقتون دو گوییم الحمدلله حقتون دو میکنیم علیکم السلام سلام علیکم این چیزا همه ایرپورت هم میشه و شفاخر خونده چند نه برادر جون الحمدلله ما همه وقت هر چیزی خیلی برادر دعا میکنیم که برادر همه تون و خونه خدا نصیب کنه
گم نیست گم نیست. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمت الله و برکاته. آن کو یک بار زنگ بزن کو کی بوده امزام گروهی گپ میزده. اگر تلفن در دست من باشه ممکن در حالت بال نیست دا بودیم اکا جان در انیماسیونی دام خیم بازور گپ میزنیم. آن کویا بار بنایست با نمرات در همی زم بنایست که در این نمرات $1200 به خوراکای $1400 خوراکش قطعی 14 روزه گاسیسو نزدیک انشالله راه بالا توجیکای یعنی که پیاده میرین 7-10 منوت پیاده میرین ترانسپورت نمیرین. اکا جان آن اکای آن گفته سودم که همه حالت ممکن که اگر من جواب داده باشم من در بانیسا بودم نه برآمدگی من درست شد انشالله. این حالیم تا حالم شلان قطعی گشته شدیم. انشالله دعاگوان همه با روسی تقریبا کورس امروز 98 و 70 بود یعنی خرید 98 و 60 70 هم خیلی های. این تقریبا 117-18 هزار به خوراکم میشه 138 هزار این خوراکش قطعی 14 روزه خوراکت 2 وقت داده میشه و 3 وقت نه 2 وقته سحر بیگاه 100,000 چی 100,000 آن تشکر زنده باشیم اکای آن انشالله در حق برادرای زندانی هم دعاگوان انشالله.
акай он да алоқа бубро як бор ку да аму WhatsApp 1673 да бинавис. آمین آمین. بچه هم لایک بزنی. همین سیلکای زمزم عمرم کانال دارم، میتونی که دامون پادپیساس کنی، گناهگار نمیشه. اگر بخوین، اگر خوش دلتون باشه. سلامتی میشه الحمدلله، کم کم خوبه. هیچی چو کنم دلوار گشتم اونجا. نه بیام بابا جون ابتشای بابا جون. نه بابا جون. نه برا بگی. این هم بابا جون هم میاد. هم بابا جون. نگه هم بابا جون. مبارک بخش بودم مرا دایی کنارش ما مرا شنو. میشناسن دکتر که نمیشناسن. السلام علیکم دوستان عزیز، سلام و برادران غریم. خوب. بله گاسنیسو ما نزدیکن. بله برادران گاسنیسو ما نزدیکن. بله برادران گاسنیسو نزدیکن الحمدلله. این شرکت زمزم اینها. این رقم رو اسکرین شات کنید تا استوار کجا. این رقم رو اسکرین شات کنید زنگ بزنید. این 1673 کو بانمین شرکت زمزم. خوب. دبای مدار. توکل به خدا می‌کنی. همراهی راه بلدو. خوب. این سمکه کیه؟ این سمکه کیه خوری؟ اون کو بیدرش کیه؟ کم لباس داره. لباس داره فوتبال ناسکی. بچه‌ها سمکه کیه فوتبال ناسکی داره؟ هم کلونکو را هر کی نپرته مسرو را کنی بیا خجان مونه تمام اونم متدفعات برا جون الله اکبر چی نه میگیریم شو وقت چی نه نه متاسفانه که این دفعه ایریس نیه این حاجی میبره توزی حاجی فیروز جان خداوند خیرتون تیه برادرو این مایده انشالله چیکار دارم سفر به خانه خدا شرکتی زمزم روی ایدی میام محمد روی نو ما ایشو پایان میریم اوجا رجیستراسیون میگذاریم با بالا میبریم ولی اینا برادرها شرکت زمزم مایده رفته است انشالله رقمو دا پایان نوشته لبای برادرها گوش میکنم لوستینجی خداوند خیرتون که پروردگار دعاگو باشه برادر
آخی من از گپ زنی من چی میگه چی بس کلاد مخم کردن تو گپ نمیشه فقط گناه نمیده سوم جمع کنی بخونه خدا برای دیل تا پاکنی خدا خیرت کنه نسته دعاگو باشه برادر علیکم السلام و رحمت الله بله خونه خدا سفر داریم رقمو در پایین نوشتگیان برادر کی رفتنی اونم رقمو زنگ بزنیم میگه پول کلی را جو کنه پول کلی در پدرش انشالله دعا کنم دعاگو هستم شما نیز دعاگو باشه برادر что не работает сегодня что ли? خب زنگ بزنیم ای تاجیکستان ای ازبکستان ای کجا بگی خواهیم چقسق کنیم باشه پروردگار نگهبان باشه برادر دعاگو باشه دامادید ها ها کورکای غاز خیلی اومدن میفروی باقی در کورت میشه اما آخه سونکات پر میکنی باید رویش میکردی بله بیا هم بیا اینم یکم میشه میفروی جان ها نه افیرا افیر چق داریم او $1200 $1400 برادر یک دقیقه بونا برو با مینوس بونا برا مینوس یک بونا برا اوپا ну-ка сим откройся شرکت زمزم بله همین رقم های 915 سلام علیکم مردم کمی حرکت یه دوره حرکت میشه انشالله انشالله مبارک شد اینه برادر مایده سفر دارم به خونه خدا ده سوار بزنیم الحمدلله حسبنا الله نعم الوکیل برادرو در همین کدمی رفتنی حج عمره در پایان زکلیپیت کردم زمزم عمره را بینه 915 442 1673 زنگ زنه با آخری ماه هم رستوران هر ماه در رستوران هر ماه $1200 $1400 با خوراک و بی خوراک خدمت رسانی خوب اتوبوس وجود نداره در یا برای یعنی گستنسو دور نیستن در سرش ایتا فهمونده خوب تره پروردگار همه شما را به این روزای نیک برسونه این روزی نیک روزی آرزوی هر یک مسلمان که دیدار خانه خودشه الله چیکار کرده آرزوی خانه مقصد الله با خانه خود شما را نصیب کنه و برسی برادر aeroport Domodedovo برادر جانم aeroport Domodedovo aeroport Domodedovo Потому что наши если не Zeri. Yine burada maydan şey. Neyre var inşallah. Korkamadı Cebrol'un. Ye şirket o bisiyor han. Oh, elhamdülillah. Hadi. به دکومنت بله کدمه به حجت هم برده میتونم بله به دکومنت هم رفته میشه برادر آخه عدل ان اکو آدمایی که ویدیو شفا کنن و یا بران خلاص کنن
ما ویدیو شپک نکردیم. انکو آدمو برام عقلان کمک کرده برآوردن نمیتونن. الحمدلله خیلی آدم برآوردن اما کمک کردن نمیتونن. عقلان یک پرس آش برن. لانگری چیگ نکره. خای بس میکنی حرام خوری نوشته انیس قربانو من چی حرام خوردم بردار. همه خوبه دعا باشه برادر. انشالله برادر انشالله. بله ایروپورت آماده دو برادر اینا ایروپورت آماده دو فیلم دیسه حاجی نیجان از رجیستراسیون گذشته زن از انشالله گسیلش میکنیم. برادر اینم شرکت زمزم از زنگ بزنید در این پایان نمرش زمزم عمرم ذکری پیچ کردگیم 915 442 16 حسن زنگ زنی قطع چخ کنی آخری ما بوریسه خدا خیرتون تیا یا خیلت به خدا هم پدر اخته یک نون دادن نمیتونی فقط گاو میزنی. گابون آدرس داشته باش. آدرسو هم در میتونه کی بیای در office ما در مسئله حج گاو بزنی هم میتونه در office هم اکری حسن در پرسپینگ میره هم جراوی. این توقتی مگیرم موی سر بوم دیده برادر این موی سر بوم است احمد و دسته اینها این موی سر اول دم مخبا دیگه پول نیپر میشه ان شاء الله. دیگه مرا کل نگی ای انا دیگه ای بایدا میبینی ای کور بورا میبینی ای پریچوس کرا میبینی این سیگارت دسته اینها دیگه مرا کل نگی اینا دیگه بابوری اینا تکنه میبینیش اینا برماد یا نه اینها دیگه مرا کل نگی اینها با هم خودی کدمین مهدوری بایر یعنی هر یک جایت که سالم است شکرانه نعمت الله کنی به خدا. خاک خداوند یک کس کل مینه کس کور مینه باشی دیگه مرا کل نگی. میشه ما دو کسیم یک تای تاجیکستان یک تای روسیه یک جای بریم میشه برادرو برای تاجیکستان برای روسیه برای ازبکستان از همه جا نمرو در پایان ذکری پیت کرده اگه زنگ شوزنی خواهش میکنم. سلامت باشی اخ توخیم بدازم تمام کل جان با پیش سلامت باشی مارو با همی کلیش زویزده شده ترم باشی. اما اگه زویزده شوینه ما میناد نمیکنیم خدمت میکنیم باید که کار نداریم. من خدمت کردم ای بابای لنگری ده شیر نده چی میگه در عصبوش میرسن بیچاره بابورا ای جون یاکی اینجا میشینم گیرزانو کرده میشینم اینجا اکای بابورا کلونشم چیکولا میشم روستم کلونشم بلوگیریا بس میکنم همین کلونشم بلوگیریا بس میکنی میشه. سلامت باشم برادر شما خوب شده سلامت باشی. نه ما ایرس نمیریم برادر ما دو ماه بعد ما اون ماهی گذشته رفتیم با ما دو ماه بعد دیگه میریم دو ماه بعد میریم رکلام میکنیم. مسئله سکلاد گاب بزنیم کمتر شوخی سکلاد گاب بزنیم. سکلادی صبور سکلادی بفرش میگن یعنی که وای یک آواشنوی هست که الحمدلله طول 20 سال شد مادر و پدر و اکا و دادر اونجا کار میکنن یعنی که اسناونوی اونجا 99 از 10% شخصای بی‌حجت کار میکنن شخصایی که دکومنت ندارن خوب کار میکردن کار کرده ایستادن تا حالتی که همین بلاگری خمو قنچقی سر نکردن یعنی که دو تا احمق ای بیرن میاد درن جنجال میکنن زنا میکنن عاشق میکنن من نمیدونم چیکار میکنن میبرن در بلاگرو بعضش مراجعت میکنن مثلا میگن چیکار میکنن نمیکنن یا دیگه هر روز اونم سلطاخونه پرتاخونه هم خیلی با هم شده 4 تاریخ قنچقی خدمت بردن در لیسانشون دادن که نیجه جوی به حجت بده اومدن گرفتن پیچوندن بردن 180 یا 250 نفره هش شکستن لط کردن بردن
шахсҳои ба ҳуҷҷаташ штраф карда апӯи додан, сар додан, шахсҳои беҳуҷҷат ба як қавле депортатсияш ресиданд, ба як қавле ки оли он бошанд ҳамуҷа. Ба ҳам хотир ана ки кадмет ки метунӣ ҳамуҷа сар шумти. Ман ҳам блогере ки ҳар рӯз видео карди силтохона иташид, силтохона иташид. Яъне ки ягон кас уҷа дига халос карда наметавонад. Айдиса ки меган мардҳоро номардҳо ба дасти чӣ меган ҳамун номардон мекушанд. меган номардҳо мардҳоро бо дасти номардҳо мекушанд. ба ҳам хотир ҳамин хела мӯи сари ман бепул шикастмонданиш барои ман рекламаш кардам. Атак 150,000 ай. биё Фирӯзҷон. ҳо мӯи сара реклама дорам. биё мебро ду моҳи дига полни пир меша иншоалло. ҳозир рӯзи 17 дем этапша бояд бурам бизанам. бо 1 сантиметр дига иҷа фуром. баъд ранги шаҳрухан ранги шаҳрухан мешам. як кас нависа бобоҷон калоншай чӣ мешай? Мегум блогерия бас менам. калоншам блогерия бас менам мегум. не ин мӯи сар бурмадааст на рехтай бародаро. охи намефаҳам мегӯш ки ҳозир кор технология ҳатто лӯбои одама бин чӣ магазин дора ягон лавочка дора гӯш мефурӯша сера оно сёнка нада ягон ҷо мекунӣ нама гов мефурӯшум гӯш мефурӯшум яъне соҳаи реклама дигаш не мардум мефаҳмад. ох футболисто реклама карда мо реклама накунем. ҳаҷи умра бародаро ин ҳамин рақамҳо занг бизанӣ қачон чахчах кунӣ. мега 150,000 бутия сар макал менам. касе мега парвардигор Рустам Ғаюров парвардигор ҳидоятш кунад. мо тоҷик ҳастем, мо мусалмонем. алло шояд ки гоҳ маҳал алла мекунад, қаҳр мекунад, душно мекунанд. аммо як тараф дига бо хирсанд мешавам ки ҳар як ин чиз як хубие дора барои рӯзи қиёмати худмо ки ай каштолаш мефаҳад ҳей ҷавон ту мана душном карда будӣ. албатта ки ба асос душномат кунанд гунаҳгор намешаванд, аммо беасос гунаҳгор мешаванд. ман худам медонам ки алҳамдулиллаҳ ҳамаш беасосанд. шахматанд дар ҳаққи мо. چی جون؟ بگذار رفتی؟ $10 داد. آخه تا $10,000 هم ممکنه. تمام. او ایوب یوریست هم میگه. او ایوب شیرینه را. ایوب احمد نتیشمو. ایوب شیرینه را. اسم شریف شیرینه را. با کی بگم؟ همه شیرینه را. کار ندارم به اگم بلوگی. مایلش آخه ما دروغو الحمدلله از حساب همین دروغو اگر گرچند دروغو میگه این همین قدر آدم الحمدلله اومده رجیستر گذاشتن خونه خدا میروند خدا هدایتون کنه. آدمی میفهمیدگیش میفهمه نمیفهمیدگیش اگر چیش کنی نمیفهمه. ای اسکلات چند روز پیش دور اومده بودن که ما شومی کاش نکرده شدیم نکردیم درستش کی اما مردم برورن بعدم طریق کلیت نشود. اما کلیدی کم میبرمادن که بلاگرها خانچق برمادن ایست کردن اوس ویدیو کردن انا خوردن انا سونگی جوشید اچو چیشید دیگه لوبوی گنرال فلاکلاش هم ترسید که کار دست بگیره. و اون خاطر من درک دارم که کیا بردن چیا بردن. حاضر اگر ما حاضر ویدیو شپا کنیم انا حاضر اینا با خانچقو سر کردیان انا مردم بردن انا ایسکلاد ایتا کردن بعد هم آدمایی که میخوان برورن هم برورن دیگه نمیبرورن شو برای که با بلوف کورس میشون. این هم شما به یاد بگیرید فهمیدی؟ ما سفر بر کرده استادیم سفر بر کردن ای سفر کردن فرق داره. سفر بر یعنی که گسل کرده استادیم برادران به حج عمره. موها را برادر شوندن پرسید که ما اهمیت شو نمیتونیم رسول موها را شنوندیم ای پس سر گرفتن در پیش موندن. بله هم خیلی در هر گیجو باید زهرشون رو بچکنن. خودشو سیرنده سیر سوری گشنگی و سال 90 فراموش شدگی که برای کنون زغاره و جوی گیریه میکردیم. اول نوک ششلیک پشلیک دیدن از آبو فراموش دیدن. یک سوال بتون بابا جون ای سنگ پیتربورگ
میشه رفته دودر جان جواب ته چیده نمیگی ای همش خراب رفته میشه یا نه. خوب ای سنگ پتربور همین رقمو زنگ بزنی خواهش میکنم زنگ بزنی همین رقمو در پایین ذکر ریپیت کرده اگه حسن 915 400 16 73 من خیلی گفتنم میتونم برادرو اون گپی گنده را گفتم بگیرم خوبه این گپی گنده خوب است بعضش میگه تو بیناموسی حقارت نه شما در پریستاوید نمیکنی که اجری حقارتایی که در حق یک آدم تحمل میکنن چقدر در قیامت با ما را کار میبیه من گفتم بگیرن این دینی و قیش نمونده حج عمره $1200 $1400 دوستان عزیز من چی سر کردم میگه اینجا محمد جان محمد زاده نوشته با سر کردی چی سر کردم و با جان برین مسئله سلات حل کنین مسئله اگر سکلات در نظر داشته باشه و سکلات ما حل کردن نمیتونستیم نمیکنیم و کاری ما را نیست میخواری سر بدیش ای نه ای پشتی سر میگیرن در ای جمعشون برادرم شخصایی که از خرسنده که سکلات محکم کردن محکم شوخی نکردن یعنی پروس شخصای به وجود محکم کردگیان ایتساین قنچخای مورا ویدیو کرده است بلاگرها در نظر دارم مهم نیست کدمش کرد قنچخای محکم خرسنده ببینید که هم قمادر و زدن اینجا محکم گیریه و نالا گیشنه و تشنه این همه را دیپارتیت کنن ببینید هر یک کلمه 4 فرزند 5 فرزند داره خرسنده شما فهمیدی با هم خاطر برادرو من برای چی میتونم که تاقی بگیریم بمونم اینجا شما نشون میده یادش نمیسته که بابادون موی سر جس رنگ تای کش برمده است من ولی موی سرم میبره اما شروع میشم میگه این گپیته میمونه یعنی عینال نشون داده است آدم تو که ببینید دوستان چه خیلی برمده است سر من بابا جون کلون شاید چی میشه بلاگیر را بس مینم من کلون شام بلاگیر را بس مینم ای برادر عزیز آخی چی بگم که نگفتنم بهتره برادرو این کاری اسکلات کاری من نیست کاری جنگ دندوری و افیرکنی و خنچقی کاری من نیست من کار ندارم به این کارو ما رکلام نکردیم در حالت سوم نمیدادن ما جواب میگفتیم ما سوم گفته برفتیم اونجا جنگ شده اونجا کاری مقامات های کاری امنیتی سود پرکرور که سنجیده بر اومدن جبردیده شکایت که نکرد در حالتی که تا جایی که من کرسی هستم در حقیقتا لط خوب خورده بود اما شکایت نکرد نمیدونم برای چی یعنی که اول قایل نشید بعد دیگه رو فهمیدیم که حقیقت داره اما قایل نشید هیچ که هیچ کار نتونست باید کاری چون بعد موی چسباندن باید آبازی نکنی راستای نه دروغ آبازی میکنی به حضور خوب افیر میگه که بکش حقارت نکنه او حقارت کردگیش حقارت میکنه صدقه شدن صدقه میشه ما چیکار داریم باید کسیش معقول نیست نه بسته افیر ما این همجا ما گوسل کرده استیم با خونه خود مردم در چیم در ایروپورتی دمدید در رجیستراسیون موز ان شاء الله در ایروپورت دمدیدم آخی میگه که کار نداشتی گوخوری رفتی در شباره که آخی او قنچه خیوجش صورتی ما را مونده بود که بابا جان اینا زینا میکنن بابا جان اینا چی میگفته بود مردم اوجا لط خوب میکنن ما اصلا رفتیم که هم خواهر پیش که اگر ما نمیرفتیم از بیا خیلی میگه تو کجا رفتیم اونجا اگر نمیرفتیم با میگفتن که زنی تاجیک در اوجا لط خوب میخوره یا چون غمخوری میلیارد میگیرن نرفتم ببینن احوال پرسین ما در حقیقت رفتیم و گفتیم چی گپ شده قایل نشدم چیکار کنیم با ما خودمون با خاطر خود خای پروردگار همه ما را برای رسیدگی کنیم ما گسل کنیم حاجی را دوستان با چخچق میکنیم خدمت کی اگر کی از حساب شرکت زمزم رفتنی میتونه
بزنید رنگ در این پایین نوشتگی فهمیدی برادر خداوند همه ما را به راست هدایت کنن الله شاید که هر چی کنیم به خاطر خدا به خاطر قیامت است کی چیزی میگه گفتم بگیره پروایی هیچ که نداریم من از تنی خدمم نمیرم من از جیب خدمم حج نرفتم برادر من طولی چند سال حج میبرند میبیارند محبت محبت من یگان کپیک از خودم نمیخدم شرکت همه از خود منم برای رکلام کردن تفسیه دادن همین شرکت چونکی نه جای خوب شد خیلی مثلا جای رفتن اومد خورد و خلاق شد از همه حساب من خودش میبرم میبیاره حتی منم میفره دودارم رو کنه عمکم رو کنه ای تنی خدم حج نکردگی ان اما روانه میکنن که برای که بلوگر نیستن یا کسی را روی میکنن که چیکار کنن فایده شون برسه و اون خاطر شرکت ما را روی میکنن خدا نگهدار سلامت باشی مایلش پروردگار یکمش که هر یک نفری که مسلمان هست تاجیک هست هدایت بیاو اول از خودم بعد از دیگران هدایت بیاویم برای راست برای صراط المستقیم خداوند چه میگه راهنمایی میکنه و برای راست کلی مسلمانان را نگهبان باشه اما برادران همین خبر گفتم که حسبنا الله و نعم الوکیل حسبنا الله و نعم الوکیل خداوند ما را بسنده پروردگار دشمنی این دشمنی نیست دشمنی فقط با یهودی میشود با یهودی ها دشمنی با دشمنای خدا میشود ما این بخیلی میشود خدا دلای ما را پاک بسازه پروردگار همه ما